Era Radio Dengi Gela. جناب دانوچیان رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجای رو 27 ترمی 2024 شمیل بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چین دنوا روژه ده پیشکش بکندم دم آزادی ریبر اپویا Devleta Türk gundeki çemale bomba baran kir erişen Devleta Türk'a dagir ker yeni ser başvuru Kurdistan'a beyin haber devam dike Devleta Türk edi rast teres cihin işte cihin bu ne dike hedef u bomba dike beriyan ha demek ki Kurd balafren be müruh biçek yeni Devleta Türk'a dagir ker derdora gunde tutaqal ya ser binavça çemal ya gireda Süleymaniye bomba baran kirin Liguri agaya konuçe gihan ra gihan dine erişti saat 12 saat de çi buya ujiber erişe agir biderdore gun çiketiye Tegutun her kudu çerşevat ali hereme berfreh dibe jiber metirsiye erişe kes neveri jibu ve mirandına agir biçe gund. HPG Diyarbakır erişen Devleta Türk'a dagir ker ejibu bejavu havayı de tuvundahi envan çene buye. Navendara gandurun çepemeniya HPG gut arteşa Türk'a dagir ker u medya şere teybet herben parasa yen medyayı je havayı u bejahi bomba barandike u parça encuda yen Kurdistan ejidike naft daxuyani yen xwe u her u jevundahi yen meveken u çenu servistike. Naha arteşa Türk haya ku herben parasa medyayı asemaye veke taktiki tenga buye armance xwe bide نخستیه و هر روش دربه جگری لادوخه جبو وی که درباس بکن هفکاری و خیانت خسنه دوره ل او یک جی در دوان ره نبویه درمان لو ما ارتشا ترکا داگر کرکو خود سپیره شره تیبت و نوچه کلسر Muzeyetin amade kirin itadike kovundahi yengeri lahane. Bila geremeye olat Paris uraya geçti bizanı ben kun uçeyen ku itadikin encame van bomba barana devundahi yenme çe bune hemu derevin. De bomba baranın naberi de tuvundahi yenme çene buna gelen azadiya Kurdistan ile serbengeye tecrübeyen ku bides kısti tarzeli bu tevger u bicibuna ku hemu eri şampuç biken bides kıstiye. Arteşatık operasyonun havayı dike u gelek kadan di yek carede bomba baran dike. Levele peşili ve yeke hatiye girdin utu zirar ne giyiştiyeme. Tekilleri çalaken hatinel darkısır u erişen arteşa Türk'a dagir ker evde şatire diyar kirin. Lehrama şehit delil arojavayı zapi. 26 termeydi saat nehu bazahande biçeken giran dagir kerene kada berxvedana yegiri Ahmedi hatiye kıstın u çeperek hatiye imha kirin. Ev çalaki jalin hezelmeni jastare ve hatiyeli darkıstın. 26 termeydi saat 22 duduande demaku dagir kerene kada berxvedana yegiri Ahmediye ketir nabali u tevgere biçeken niv otomatik derbeli hatiye kıstın u tevgere dagir keren hatiye ravastandın. 27 termeye hezelme müdahaleyi helikopterin ku xwestenli kada berxvedana yegiri bahar da kevin kirine. Erişer arteşa Türk'a dagir ker bitaqameni qadaqa kiriji uhaye 26 termeye tünelenmeyen kada berxvedana yegiri cudi se caran bitaqameni qadaqa kiri hatiye bomba baran kirin. 26 termeye tünelenmeyen kada berxvedana yegiri cudi careke bitaqameni qadaqa kiri hatiye bomba baran kirin. 26 و 27 termeye qaden az koleke gire roj gire şey cihan u bobliskan ehrama qandile pencaram qaden kanisar ke deşta kafya guze seydara dereşe merane meyroke u deyek ehrama gare 17 caran 22 caran bu bala frenşer hatiye bomba baran kirin. HPG Segerlayna avaşne şehit bomb rezdari bir ani gut hevriyen meşevin Sariya u Ali ev berxwedan mezin kirin u bixweste ka xoya tekoşine u tevlibune xoyen be hesap nave xwe di diruka tekoşine amede nivîsandine. Navenda ragandın çepemeniye HPG bi daxuyaniye ki se şehidin herem avaşini bebiranın HPG tegildarı şahadeta gerilayan ev agahidan Hevreyn meyin heja militan napoyi şevin Sariya u Ali sala 2017 lehri mavaşin şehit bun. Lser xeta PKK u paşke tevahiye emri xwe fedai jiyana azad a geleme kirin. Ledici erişin devleta Türk berxudaneke destani kirin u heta hinasaya xwe dawi li berxwedan.
ام ده سالوگر شهادت وانده هورین خواه به منت ببیرتینین. ده سری ده مالباتین هجاین هورین خواه ام جتوایی ولاد پاریزین کردستان را سرساقی دخوازن. ام سوز ددن که تکوشین آزادی یا هورین خواه به سرفرازی تاجی دار بکن. ناسنامه شهیدان وهانه özlem berfi به ناسناو شوین آزاد ناو دایک زینب ناو باو رشید لجوله مرگج دایک بویه و 27 تیر ماه 2017 لآواشین شهید بو لیلا آوجه به ناسناو ساریا روناهی زاگروس ناو دایک زهرا ناو باو صالح لمردینج دایک بویه و 27 تیر ماه 2017 لآواشین شهید بو حاجی سزر به ناسناو آلی چیچک جودی ناو دایک گربت ناو باو شهموس لشرنخج دایک بویه و 27 تیر ماه 2017 لآواشین شهید بو هپگی ده داخیانی خوده به وی رنگی خالا هرسه شهیدان دکه هفره مشوین لگه وره ده ناو مالبات که ولات پارز ده هات دنه باوی وی رشید سال 1999 نهان لهر ما مرگز داره ده شر لدیج ارتشا ترک ده شهید بو جبو طولا باوی خوی شهید هلینه تم دنا والگرینه ده بو 2013 آن کرآپ و بیمال توکچو و 2014 آن حوال وی نز روژهات ازدل ده ایرشا دشمن ده شهید بون و یکی هرساوی یالدیجی داگرکرین کردستان هین زیده ترکر 2015 آن بر خدانا و رفین گریلا و خیال خوین زاروکاتی پیکانی چکا باوی خواه هلگرد و بو گریلای که یه جاستاره لهر دراله به سکنا خویا میلیتانی رابو هری داوی چو هری معاواشینه و لورجی بو خودی کد و تکوشینه که مزن هفره مسار یا جی لکر بوران جدایک بو جبر ولد پارزی مالبات تفگر آزادی دزاروکاتی خود ناس کرد دمه که خباتین میلیستی مشاندن دمازانینگه تخند به آوایی که اکتیف بشتاری خباتان بو دشر برخودان کوبانه ده وک خباتکار که تندرستی به برینداران را علاقه در بو جبر خباتین خواه چند جاران هات بنچاف کرن لینه خیال گل کرد هاتی کرن قبول نکر ریا تکوشینا لدیجی ظلم و فاشیزم دناوا پککی دید وک شروانه که میناک آ پککی و پاشکه برولا خواه پیشنگ رابو به کسایت خواه تکوشر و سکن خواه متوازی لهر دره بو پارازوان جیانا آپویی هفره معالی جی لسلوپیا دناوا مالباتا که ولاد پاریز آج اشیرا سپرتی ده دایک بو به چند کفنر آبوتانه به چروکین لهنگی ین گریلا مزن بو خیالین وی او بون که روژه که به گریلا 2014 هان اف خیال خواه پیکانی و درباسی چی این آزاد بو دیدم که کرده بو گریلای که خودی تجربه به ایده که مزن لگل قادان کار و خباتین شورشه کرن حتی روژا شهادت آخوه لدیجی ایریشن دجمن برخودانا که دیروکی کرد. بلگودارین جنامه 69 خلطگیر نوبله یم به داخواز آزادی ریبرا پود روژه و هدایه یک جوان نامه انجیج تایپ اردوان رهاتی شاندن 69 خلطگیر نوبله نامه یک جبو کمیته وزیران کنسیا آوروپای دادگه همافه مروان آوروپای CPT و کمیته همافه مروان آنتوینی یک بویه نامه یک جبو سروک کمیته وزیران کنسیا آوروپای نامه یک جبو سروک CPT نامه یک جبو سروک دادگه همافه مروان آوروپا و یک جبو کمسریا بلند همافه مروان آنتوین یک بوی شانده دنامه آنده به برفری قالا روشا داویاری براپو برپرسیاریا وان سازیان آ برانبری روشاوی هاته و گوتم هر وها 69 خلطگیر نوبله جتایب اردوان رجی نامه اک نویسین نامه بسر نوه روشا عبدالله اوجالان و جنوب دسپیکنا هفدیتینن آشتی هاته نویساندن خلطگیر نوبله ببیر دخین کو چلی 2021 وکه 5 خلطگیر نوبله ین جهمو بشان جه اردوان را تکیلداری روشا ری براپو نامه شاندنه او هاد بیجن ام جاری کدن وکه 69 خلطگیر نوبله فکارین خواه ین تکیلداری روشا برز اوجالان
wan bi temamî hatiye tecîdkirin jinû ve dinivîsînin. Xeletgir şerê li cîhanê zêdebûna şîddet mirin û rûxandinê bi bîr dixin û bank li Erdogan dikin ku jinû ve berê xwe bide riya aştiyê. Xeletgirên Nobelê wiha dewam dike. Di navbera 2009 û 2011 û 2013 û 2015 de bi hevdîtinên Oslo û pêvajoya İmralê nûnerên hikûmeta we ji bo aştiyeke bi Birêz Abdullah Öcalan re rûniştin. Her çi qasî weke encam ev aştiya dihat xwestin ji van hevdîtina derneketibe jî ev nayê wateya wê yekê ku li hevkirin û aştî nebe îmkane. Şêstûne xeletgirên Nobelê bank li Erdogan dikin ku jinû ve birêber Aporê ji bo aştiyê dest bi hevdîtinan bike û dibêjin em dixwazin hûn dawî têcîta li girava İmraliyê bînin. Nameya ji bo daxwaziya azadiya rêber Apoya şêstûne xeletgirên Nobelê ji alî rojnameyê kovar û malperên nûçeyan engelek welatên cuda weke nûçe ragihandin. Bi pêngava ji rêber Aporê azadî şêstûne xeletgirên Nobelê bişandina nameyan ji bo azadiya navnetewî azadiya rêber Apo xwestin. Ev nameyên xeletgiran di gelek rojnameyê kovar û malperên nûçeyan de hatiye dîtin. Yek ji wan jî rojnameya rojane ya tekesp gel bû. Rojnameyê bi ser navê heftî xeletgirên Nobelê bank li Erdogan kirin ji bo müzakereyê têkildarî doza Kurd bi Abdullah Öcalan re bike weşand. Her wiha di nûçeyê de daxwaza xeletgirên Nobelê ya ji bo bidawîkirina têjîtê û azadiya rêber Apo jî tê kirin. Malpera nûçeyên anarşîst a bi gelek zimanan weşanê dike jî ev banga xeletgirên Nobelê dîtiye. Malperê bi 10 zimanên cuda nameyên şêstûne xeletgirên Nobelê û daxwazên wan ji bo şopirînerên xwe weşandiye. Malpera nûçeyan al Mercurio Dijital al İspanyayê weşanê dike bi berfirehî cihda banka xeletgirên Nobelê. Rojnameyê Lovar a Salut ya İtalyayê jî hem banka xeletgiran dît û hem jî cihda hevpeyvîna parêzera rêber Apo Raziye Öztürk. Rojnama van kava tolhuldan li ser komployên PDK nivîsiye kava tolhuldan dibêje di pêvajoya pêşiya de dibe ku hinek komploger li herêmê êrişên bombeyê bikin û vê yekê bixin stûyê tevgera azadiya Kurdistanê de. PDK ji bo xweweke xulamekî baş bide nîşandan hemû derfetên di destê xwe de pêşkêşî dewleta Tirka dagirker dike. Hebûna gelê herêmê, statûya herêmê û destkeftiyên gelê Kurd daniya aliyekî û ketiye pey berjewendiyên xwe. Bi taybetî li herêma Amediyê, Dêralûk, Kanîmasî û Biradostê di her tevgerekî dagirkeriyê de PDK rolekî digire û herêmê dixe rewşekî sosret. Li gorî çavkaniyên pêbawer, dewleta Tirka dagirker bi hin rayedarên PDK re civîneke veşartê li Hewlêrê li dar xistiye. Hasanîn ku di vê civînê de nexşeya tevgera dagirkeriyê û bi taybet Xakurkê hatiye destgirtin. PDK û hikûmeta Iraqê ne tenê bêdengiya xwe li hemberî tevgera dagirkeriyê diparêzin. Li gelek herêman bi eşkereyî rêjê artêşa Tirk reve dikin. Çawa ku deriyê serzêrê ji tank û wesayîtên dagirkeriyê re vekirin ta ku derbasî herêma Metîna û Amediyê bibin, niha bi awayekî hevbeş li girê rowala ya Xakurkê bi artêşa Tirk re cih dikirin û hejmareke zêde ji hêzên xwe ber bi herêma Kulîtê ve bicih kirine. Ew hewl didin vê tevgera ku li Xakurkê dest pê kirî bi awayekî veşartî û dûrî çapemeniyê bigirin. Di esas de taktîkekî klasîk dimeşînin. Li herêma Amediyê çawa ku ev tevger deşifre bû, niha hewl didin dibin siya vê tevgerê de li Xakurkê pêşveçûnan bi dest bixin. Têpayên ku ev daxwaz ji aliyê PDK ve hatiye kirin. Di meha tîrmehê de hevkariya PDK ya di Astalûtkeyê de li Amediyê xuya bû. Ji bo wê eger ev hevkariya wan li Xakurkê jî were eşkere kirin, dibe ku helwestên berfireh ên ku vekwerin xwepêşandanan heye. Li aliyekî din li herêma Amediyê û Derelûk ev hevkarî berdewam e. Me de pêvajoya dawî de şopand ku gundên Mişê, Spîndarê û herêma Bergarê bi dijwarî tên toparan kirin. Li van herêman gelek mal û milkên gundiyan hilweşiyan û bermahiya wan a çandî û daristanên ku temenê wê bi sedan salin ji ber şewatê bûn xwelî. Hat zanîn ku ev êriş ji herêma navbera gundên Silav û Bêbadê yên Amediyê ve tên kirin. PDK û artêşa Tirk li wir tank bicih kirine û her roj wan herêman toparan dikin.
دوی واریده پدکه هم آگاهین استکباری جهرمه دگره و هم کوردیناتان ده ارتشا داگر کرد. آنگو اساس آمده کارین وان ایرشان بگشتی پدکه پی رابویه. ارتشا ترک جی لسر اساس وان آمده کاریان تو پارانده که آلیه کی دن ای هفکاری پدکه و ده اساس خود روشک و دخوازه داگر کری ماینده بکه نهاد نافبر هرمین درالوک و چم چوی دخومه. وان پیکانینان روی کرت ای پدکی دردخه هوله. لالیه کی دن روش ارتشا ترک کل همبری شر به گیری لاره ختمی اشکره دکه. جبوه به گمان همو کمپروین کتین هوناندن جی و به انجام بمینن. جبر کو گل راستی بچاوین خود بینه و دجی. روزنامه‌وان مصری بانکا راوستاندنا داگیرکریya Türk kirin tekilleri dagirkeriya Devlet Türk al serbaşıya Kurdistan'a, Irak'a, Suriye ve Rojava روزنامه‌وان مصری جان فراخ وین روزنامه‌وان مصری فتحی محمود یارکر کو اف داگیرکریya دولت ترک al ser Suriye و Irak ne و ننونه و دست شانکرین کو دهمان demede ev dagirkeri nişandı de ku rejima Türk dınava şert u mercen siyasiyen zahmet re derbastı be. Mahmud dest şankir ku ev eriş bandore legeli be guneh diken u benesazi hereme Kurd diken hedef u ragihan ku ev yek devate yabın pekirna hemu pivan peyman u zagon emrovi yen namle teveyi. Rojnavan din en Mısri Walid Erremali dibhe peyvina xoya ku me biriya telefon perekiriye da anizma ku raporen Amerika'yı nişandıda ku zedetiri siyaset tangel Türkiye derbasina vakaka Irak'e bune u balkşanser helvesta Araban aledici dagirkeriya Türkiye. Komiteki Arabi jibu rubrubuna desverdan Türkiye'li valaten Arap hati avakirin le mıhabın jinişka ve ev komite jinav çu edi me ev nabihisin u her vaat biryarên wê nehatine pêkanîn. Helwesta Ereban li hemberî êrişên li ser Iraqê qelse. Hin aliyên Iraqî jî di rûbirebûna dagirkeriya Tirkiyeyê xemsarin. Malbata Barzanî ji bo dagirkeriya piştgiriyê dide Erdqerê. Her wiha divê welatên Arab li dijî êrişên Tirkiyeyê tev bigerin ji ber ku ev êriş di dijî hemû welatan e. Jijinin Iraqî û Êzidî li dijî cezayên darvekirine yên rejima Îranê daxuyaniyeke hevparda. Jinên Iraqî û Êzidî yên de sêyemîn konferansa jinên Iraqî de hatin bahev li dijî cezayê darvekirinê li ser rojnamevana Kurd Pexşan Ezîzî û çalakvan Şerife Muhamedî bi duruşmeya najê darvekirina jinê re erê ji jiyana azad re daxuyaniyek dan. Doh li Bexdayê sêyemîn konferansa jinên Iraqî ya bi bonaya salvegera fermana sisî tebexa 2014 bi pêşengiya rabita jinên Iraqê tevgera azadiya jinên Êzidî tajê û munazama or a çandê ya ji bo jin û zarokan bi duruşmeya bi tekoşîna hevgirtî li dijî xirkirina jinê bibe dengê xweparastinê li Bexda hat li darxistin. Jinên Iraqî û Êzidî yên di konferansê de gelek mijarên girîng ên derbarê tekoşîna jinên Êzidî û fermana heftê û çaran de nîqaş kirin. Piştî konferansê bi daxuyaniyekê bertek nîşanê cezayê darvekirinê ku Îranê li dijî rojnamegera Kurd Pexşan Ezîzî û çalakvan Şerife Muhamedî birîdan. Jinan di daxuyaniya xwe de bi duruşmeya najê darvekirinê re erê ji jiyana azad re li dijî cezayê darvekirinê kampanya piştevanî ragandin. Daxuyanî ji aliyê berpirsê munazameya or ya çand a jin û zarokan Muna el Hilalî ve hat xwendin. Di daxuyaniyê de wiha hat gotin. İran her dem jin û mirovên bêsuç bi dar vedike. Em vê zihniyeta sêdarê red dikin û şermezar dikin. Niha jî biryar derheqê Şerife Muhamedî û Pexşan Ezîzî de hatiye girtin û li ser girtiyekî din werîşe Muradî jî xeteriya wê heye. Mîna el Helîlî bang li rêxistinên jinan kir ku xwedî helwesteke tund bin wiha got. Li ser navê jinên Iraqê em hikûmeta Îranê şermezar dikin û dibêjin bila Îran vê biryara xwe ya dûrî exlaqê mirovan û dûrî pîvanên mirovayî li ber çavan re derbas bike. Di heman demê de biryara xwe ya darvekirina jinan û bi taybetî jinên Kurd rabestîne. Bangawaziya me weke jinên Iraqî ji bo rêxistinên mafên jinan heye ku li ber vê biryara nerawa xwedî helwesteke tund bin.
Bêrêgodarên ji deh rojan de 27 kes li Îranê hatiyene darvekirin rêxistina mafê mirovana Îranê di daxuyaniyê xwe de ragihand ku ji roja 18 Tirmehê ve rejima Îranê li seranserê girtîgehên Îranê 27 kes darvekirine. Piraniya kesên hatine darvekirin Kurdin û di nava wan de 4 jî jin hene. Rêxistinê eşkere kir ku ji serê salê ve jî 293 kes li bajer û navçeyên cudayên Îranê hatine bi darvekirin û piraniya wan jî Kurdin. Li girtika Çorumê têkiliyên girtiyan ji derve qut kirine zextên li sergirtiyên siyasî dewam dikin nexweşên giran nayên dermankirin. Rêveberê Mettuat Fêdê Orhan Işık têkildarê rewşên diyalîzê axivî. Işık ku divê diyalîzê hefteyê 3 caran û 4 satan bikevin diyalîzê lê ev di girtîgehan de ne pêkane. Herwa derfetên peydakirina xwarina diyêtê jî bi bîr xist û ev bank li rayadaran kir. Divê girtiyên nexweşên giran demil dest bên berdan destpêka van nexweşanan jî nexweşînên diyalîzê ne. Divê navberê de ji girtîgeha Bolûyê jî agahiyek hat. Girtiyê siyasî Lokman Bozan biriya telefonê ji malbata xwe re gotiye ku girtî ji ber xwarinên girtîgehê bi jehrî ketine. Parêzerên ÖHD Mettuat Fêdê ji bu têkildarê rewşa girtiyan agahiyan bigirin dê bi rêveberiya girtîgehê re biaxivin. Li girtika Tîpaleya Çorumê jî zext di asta jor de ne. Li vê girtîgehê 5 girtiyên siyasî hene. Li gor rapora ku îhade amade kiriye girtî di hücreyên yek kesletên ragirtin û ev jî dinyayê îzole kirine. Weşana Meclis TV'ye jî li wan hatiye qedexekirin. İhade di raporê de bank li rayedaran dike ku dev ji van zextên derveyê mirovî berdin. Çeteyan li Efrînê du setdarên Zeytûnê birîn rêxistina mafê mirovan Efrîn Sûriyê ragihand ku çeteyên Cepha El Şamiye, El Hemza û El Emşad yên dewleta Tirkiye dagirker li başûrê gundê Qetimeyê Efrînê du setdarên Zeytûnê birine. Li gorî rêxistinê ji darên Zeytûnên ên hatine birîn 5 dar ên welatiyê bi navê Kemal Cumane, 5 dar ên Abdullahmanin û 9 darên din ên welatiyê bi navê